iyo ni intwari y'umurenge generale makanika. Intwari y'umurenge generale makanika. Iyo ni intwari y'umurenge generale makanika. Intwari y'umurenge generale makanika. Iyo ni intwari y'umurenge generale makanika. Mwiriwe abandi mwaramutse bitererewe naho umuntu wese aherereye. Nk'ibisanzwe muri kumwe na Pastor Maniragaba Patrick muri studio za tujazwe injiri. Hari yashizeho nk'iminsi tutagaragara muri no studio tuganira bikurikiranyije n'ibihe turimo ducamwo bikomeye biremereye k'ubwoko. Nubwo bivuze bityo ntibirarangira, turacabirimwo tubinyuramwo, ariko nje n'ubundi nico kinzanya ahantu no kubaha mpore bwoko bwanje, bwoko bw'Abatutsi, abanyamurenge by'umwihariko muri Nord Kivu na Sud Kivu. Kumfu turimo twicwa tuzira uko twaremwe. Muri Congo igizwe n'amoko menshi atandukanye. Muri ayo moko menshi yo muri Congo agizwe n'abantu benshi. Muri abo bantu benshi bafite imitima itandukanye. Hariho abantu bababajwe n'imfu Umututsi arimo apfa muri Congo, arimo yishwa muri Congo. Harimo abantu bababajwe n'izo mfu bo mu yandi moko atari Abatutsi bo muri Congo. Kuvuga ijambo Umututsi amacakubiri ni ibikurikiranye n'ibihe abantu barimo, kandi koko niko binameze. Tibyagakwiriye ko mu byo dukora hajamwo iryo jambo ni nk'ahari nk'amacakubiri Abatutsi n'andi moko, ariko nibyo Congo irimo ikora. Rero tugomba kubivugaho bikurikiranyije kugira ngo abantu bashakishe igisubizo kirambye cyo gusenya ico kintu. Muri abo bantu harimo amoko y'abafurero n'abanyindoreka, ariko mvugaho nibongeye twabanye. Arabo tuvugana n'uyu munsi, hariho twavuganye bababajwe mu by'ukuri n'izi mfu turimo. Izi mfu turimo twicwa zitigeze zibaho. Barimo basenga, tunafata n'umwanya tugasengana hamwe nabo. Zineza kuko imitima yabo ibabaye cyane. Hakabamo n'abandi bemereye leta ya Gisegeti kugira ngo ibashe kutumaraho. Babikora kandi bashishikaye, banaryohewe nabyo, ariko nababwira kuko ntabapfira gushira kandi ntibamaraho ubwoko, ntibamaraho n'impamvu y'Imana ntibikunda. No muri abo mvuga b'Abatutsi, abanyamurenge, harimo bamwe muri bo biyonkoye ku bandi bashigikiye Gisegeti mu kwica no kumufasha kubishyira mu bikorwa. Barimo tuzi, ukamenya se, ukamenya nyina, ukamenya nyirakuru, ukamenya nde, amasano yose tuvukana tuzi. Abo nabo bafite iyo mitima yo kwica, yo kumaraho ubwoko bitangaje kandi bwabo. Ariko nababwira ngo mpore kandi mwihangane. Ibi bihe bizagira iherezo. Ibihe bizagira iherezo, izi mfu zizagira iherezo. Kwicwa n'intambara
tibyagakwiriye ariko bibaho. Ibihugu bigwana n'ibindi bihugu, mu gihugu habaho intambara z'amoko zibaho, abantu bagira ibyo batumvikana, akaba amakimbirane, akabaho intambara. Ariko icamaraga izo ntambara ni leta niyo yabaga intermediaire yo kugira ngo ibashe guhagarara hagati y'abantu barimo bakimbirana, bafitanye amakimbirane kugira ngo ibashe kuyasoza. Ariko igitangaje nuko leta ariyo yafashe umwanya wa mbere wo guhugura abicanyi kwica ubwoko bumwe burangire bukurweho bushire buve kuri mapu y'isi. Ariko nukwibesha ntibizakunda, ntibizonabaho. Nta kuntu umunyamurenge twebwe tutarangiye kera ngo twicwe kera, dushire kera, tuveho kera. Uyu munsi siho byashirwa mu ngiro bikunde. Uyu munsi ho byashirwa mu ngiro bikunde. Bzenda kera ho byari kugera mu rundi rwego, kuko twari tutariga cyane, twari tutaragenda cyane, twari tutaramenya byinshi cyane, ko ndavugira mu gihe cya kera cy'abasogokuruza. Icyo gihe byenda. Ariko kuri no munsi wa none ntibikunda. Abanyamurenge barabyaye, abanyamurenge barize, abanyamurenge barabona, barahumuye. Twamenye byinshi tutari tuzi, basogokura batari bazi, turabizi. Niyo mpamvu nababwira kuko abantu bose batekereza kuko kwica no kurangizaho umututsi muri Congo, yaba muri Nord Kivu, yaba no muri Sud Kivu, mu by'ukuri ntibikunda. Ni nko kwikirigita warangiza ugaseka wenyine. Ni ibintu bitobaho. Ni ibintu turakomeye, turashikamye hamwe n'Imana twamenye. Ntabwo turatekereza ubwoko bwacu kurarira ku ijoro rya nimoko kugira ngo abashe kurangira. Ntibirabaho. Intambara zose zagiye ziba muri Congo ni intambara zagiye zigabwa ku bwoko bwacu, zigategurirwa iyo, zikagabwa ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge, umututsi ahari muri Congo, kandi akanesha iherezo, akanesha izo ntambara. Ni inama natanga inama ku bakongomani bagenzi banjye b'amoko atandukanye, bafite abana bari muri za mayimayi, noneho ubu nyine bahawe izina ry'abazalendo, n'abandi bari muri guverinoma b'abasirikare ba FARDC bari hariya muri leta. Mu by'ukuri nababwira ngo intambara, ko muragwana intambara mutazi, kandi ko muragwana intambara muzatsindwa, ko muragwana intambara yo kubasigaza inyuma mu buzima bumwe n'ubundi. Uwo mugwanirira Gisegeti, abana biwe bari ni Buraya n'ahandi, tibarimo bahura n'izo ntambara. Iyi ntambara nta ngaruka n'imwe izagezaho Gisegeti, izakora ku muryango wa Gisegeti. Ariko iyi ntambara nta mwana wa Gisegeti tuzopfa, azapfa umwana wawe n'inshuti yawe n'abavandimwe bawe, nibo bazapfa. Abahunga mu byabo ni mwebwe, ni mwebwe. Ariko Gisegeti bahubwe mwongorera imbaraga zo gukomeza gukora izindi za manda zitandukanye. Niyo mpamvu mugomba guhumuka,
mukava mu bintu bidafite ico byateza imbere imiryango yanyu, mukava mu bintu abantu bakareba bagahumuka bakabona bakareba imbere bakareka kureba mu bintu ngo umututsi ngo wazava muri Congo ngo umunyamurenge ngo agomba gutaha iwabo. Umukuru wa nani wa AFC yaravuze ngo ijambo rikomeye cyane, yaravuze ngo nimba leta ya Congo, nimba Congo idashaka umututsi muri Congo, ngo izave muri Congo, ngo izave muri Congo ko yasanze umututsi muri Congo. Ukuri uko niko kuri. Ubundi kuri Congo, ku butaka bwa Congo, umututsi muri Congo ni cimeza ku butaka bwa Congo. None se yavuye hahandi kuko Congo yamusanze muri Congo. Niyo mpamvu aho hantu yaba umuntu umwe azatsinda urwo rugamba, yaba umuntu umwe nubwo hofa abantu benshi, ariko iherezo insinzi zaboneka, kandi zaboneka kubagwanira ukuri, kubagwanira ukuri. Ngaruka ku munyamurenge, kuko nari mbivuze ngo muri ya moko harimo abeza n'ababi. No mu banyamurenge hari abandi banyamurenge biyonkoye ku bandi banyamurenge barimo bashigikiye gisegeti kwica babo banyamurenge. Barimo turabazi imfu zihari z'abayobozi bacu zashigikiwe n'abanyamurenge, bashigikiye nibo baziyoboye nibo bazikoze. Bene data mureke mbabwire, umunyabwenge akora ikintu gikomeye cyane kimwe, ategurira abamukomokaho kuzobaho neza iwa kihari. Nicakora ategura abamukomokaho kuzobaho neza iwa gihari. Uratekereza ibyo urimo ukora ku bwoko kuri munsi wa none, nimbuto uri mu bibira umuryango wawe, kandi dutinde bitebuke izo mbuto zizera zanasoroma. Biragatsindwa guhemukira ubwoko, ari ibintu bibiri bikomeye utagomba guhemukira. Guhemukira Imana no guhemukira ubwoko, ibyo ni ibintu bikomeye cyane. Bene data abanyamurenge, n'umututsi wese uri hano hakurya muri kino gihugu cyacu cya Congo, umupfurero ubabajwe n'ibihe turimo ducamo, uwo ni umuvandimwe wawe, uwo ni umuvandimwe. Umubembe ubabajwe n'ibihe turimo tunyuramo, uri mugira icyo akora kugira ngo amahoro agaruke muri twebwe, tureke kwitwa zino mfu zirimo twicwa, uwo ni umuvandimwe wawe. Umubangubangu, umurega, umushi, umukasa, ariya moko yose atuye muri Congo, muri bo umwe ubabajwe n'ibihe n'izi mfu zo kwicwa kugeza mu rwego batwosa bakaturya leta ireba, ubabajwe nabyo, ugira n'icyo akora kugira ngo bino bintu birangire, uwo niwe muvandimwe wawe. Umunyamurenge ugambanira ubwoko, ukora ibishoboka byose kugira ngo abanyamurenge babure amahoro, uwo ni umwicanyi, uwo ni mayimayi, uwo ni umuzalendo bariya babicanyi, uwo ni FDLR, nimba ari FDLR ni umwe n'abariya. Tumurebe ngo kubera kuko ngo afite amaraso yawe ngo mwavuye mu muvukana kuri soko na sonandi. Reka uriya uzumubona umubone ko ari umwicanyi ku buzima bwawe. Niko bimeze, ariko nababwira kuko bariya kwivuga ngo akagara, bano bantu biyonkoye ku bwoko, bagambanira ubwoko kugira ngo ubwoko bura amahoro, babyishime kubera ibyo batekereza babona indi imbere. Mureke no kubatindaho no kubavuga cyane no kubogeza. Twobatindaho tuzi ko bazatsinda, ariko kubera ko tuzi ko dufite insinzi, nta mpamvu yo gutinda ku bantu bazatsindwa. Nubwo turimo dupfa kuri no munsi wa none, ariko insinzi turayibona. Uko ni ukuri kw'Imana twamenye. Uru rugamba tuzorutsinda kuko n'izindi twazitsinze. Nimba muri 1996 umunyamurenge atarashizeho, muri 2025 sibwo umunyamurenge yashiraho.
ubu sibwo dufite intege nkeya n'imbaraga zikeya umututsi muri Congo kubasha kunesha urugamba ruhari kuno munsi wa none. Insinzi yo turayifite, mukomere mushikame. Aba bantu biyonkoye ku bwoko bwacu batugambanira, mubihorere timubatindeho. hariho urukiko rw'ijuru, hakaba n'urukiko muri Congo. Mu gihe insinzi zaboneka bazaje imbere y'ubutabera, bazanabisobanura. Ikindi cya kabiri, hari abantu biremeye insécurité ikomeye mu buzima bwabo kubera gutekereza hafi. Hari n'abana batanize ngo barangiza na secondaire primaire bari muri ibingi bigo by'intambara gozo muri Congo. Hari abana nzi batoya babasore baraha ngando uvuga amazina yayo muzi budukine tw'amafilime abakomediani abantu budukomedie bende tungutu ngo bari mu rwego rwo kurwanya umunyamurenge ngo n'umututsi muri Congo ngo warangireho. Ni ibintu bitumvikana. Badatani mugaruki, ikintu nabwira mwese abatatiye ubwoko, abagambaniye ubwoko, mugabo nabishe nabababaje imitima yacu bakomeje kwibabaza n'uyu munsi wa none. Umunyamurenge Imana twigishijwe Imana n'ababyeyi batwigishije n'umuco wo kubabarira. N'Imana twarayimenye tumenya kubabarira. Aho ugereje n'ibyo wakoze n'ukuri nubwo twababaye kandi twabaje n'ibyo wakoze, ntimusabe imbabazi tumuzaza tubabarire kandi dukomezanye umurongo. Imana ibafashe kandi Imana ibagire neza, ibaho umutima wo kumva kuko mugomba kwisubiramo mugasanga ubwoko. Muri Bibiliya hatubwira umwana w'ikirara yari yarayoboza aragenda ibutunzi bwiwe n'ibindi byose ibisaba se, aragenda arabyonona byicagura nabi akaza yifuza n'ibiryo by'ingurubiriye. Ibyo bihe muzabigeramo, ariko ugarukiye aho ngaho ugatekereza ko kwaso barya bagasigaza, duteza imbabazi. Amaboko y'imbabazi n'Imana yaduhaye. N'aba bandi bose ayamoko yose baratwica, bamara kutwica twongera tukabahobera. Narebye ejo bundi mu Minembwe ari umwana muri barabasirikare, umugore yakatanga ubuhamya bafashe barimo barwana, umugore w'abasirikare bagisegeti atumwana akana kagahinja, umwana wigwanaho aramufata, afata n'imbunde akarasa se isaha yamurasa, afite umwana wiwe kuko umugore we yari yakomeretse. Umugore yataye umwana, twigwane umuhungu watwigana afata wa mwana w'uruhinja kuko nyina ntiyari akimushoboye. Ise wa mwana akarasa twigwaneho, ufite umwana wiwe watwigwanaho kuboko kumwe imbunde yo kurasa. Umubyeyi uhawe urasa ufite umwana wiwe kugira ngo aremire umwana. Ari mu Minembwe baramufite. Ibi bihe bizarangira, ariko nibizarangira mu by'ukuri wabikoze hiki. Dutekereze kuko ibyo turimo ntago bishamaje, ntago binejeje. Abarimo bakora ibintu byo kugambanira ubwoko murahire murekera aho ngaho, biragatsindwa kugambanira ubwoko. Abandi mwese mukomeze mwihangane kandi dukomeze dusenge tunakora kugira ngo tuzogeze kuri uyu munsi w'insinzi twateganyirijwe n'Imana. Imana ibagire neza kandi Imana ibaganze. Intwari y'umurenge generale makanika, iyo ni intwari y'umurenge generale makanika. Ndacavuga rukunda wakundishije ubwoko bwe bwose, yageze mu bijabo adukuraho ibijabo by'abajoba. Ndacavuga rukunda wakundishije ubwoko bwe bwose, yageze mu bijabo adukuraho ibijabo by'abajoba.
iyo ni intwari, intwari y'umurenge generale makanika. Iyo ni intwari, intwari y'umurenge generale makanika. Abantu bakomeye bakoze ibikomeye, baramba kurusha ibihe bikomeye. Kudapfira ubwoko n'ukupfira nabi, kudapfira ubwoko bugupfira nabi, kudapfira ubwoko n'ukubupfusha kenshi. Iyo ni intwari, intwari y'umurenge generale makanika. Iyo ni intwari, intwari y'umurenge generale makanika. Iyo ni